салом ва дуруди бепоён ба ҳар яки шумо дӯстон ва бинандагон ва мухлисони шабакаи мо. Рӯзи ҳар яки шумо бахайр шудӣ бошад дӯстони азиз, ва ҳар ки ҷое бошед худованд нигаҳбонатон бошанд дӯстон. Ва инак дар навори имрӯзаи мо фигурни потолок бо гипсакардон дӯстон. Нами хонаро бояд фигура бизанем, фигура ба гипсакардон мезанем худохоҳ дӯстон. Ва вадинои кадагӣ тайёрай ҳама. байни профилҳоро 40 сантиметрӣ партофтесем, на байни профилҳо вақти 40 партофтем хат кашидем, анамхе падвесш мезанем дӯстон. ҳар падвеса ду самарезӣ мезанем, дутаи бизанем, бахсай дутаи конкретна меқапаш. Ва байни профилҳо 40 сантиметриай, профилҳомо профилҳои созай ба қувватай. Ва байни профила 40 ба хотири фигура партофтем. Баъзе бародаро 50 мепартоянд ва бисёриҳош нависондагӣ дар комментария ки мо 50 мепартоем. Ака чӣ хел меояд? Агар профилтон ба қувват боша 50 партоен мешава, ки меқапа, не ки простои потолока 50 партоен, созаи фигурара 50 напартоен дӯстон. Ва ина мо падвесизаниро повиза тамом кардем. Падвесизагӣ тайёрай. Мегзарем ба қисми профил сахткунӣ. инҷа таи профилда ришта кашидагием, уровни ришта қати профилҳоро мезанем дӯстон. бисёри бародарон медонанд тарзи потолок задан, бисёриҳо мефаҳманд ва баъзе бародарон намефаҳманд, бисёраш занг мезананд. ака мега мо потолок задем ба карочи ҳами гипсакардон, потолок зем простой худмон якум бор задем, не ки таи ҳами профилҳода ришта намонде. ҳам падвес чӣ хеле буд, ба қадри ҳам дарозии падвес охирон шикофиша профилҳоро сахт кардем. ҳам хел задем бирафтак, мақсад потолок нито омад. Не бародаро тари назанен, уровни монем вақте вадиное кардем ҳамара 4 угла намхелуна риштаи мо метова ришта мекашемо ва круги хона. Баъд аяму ришта боз самарез мезанем. таи ҳар як ради нами чуда, ҳар як рияти чуда мо ришта мепартоем. баъд падвесҳоро ба ҳамун рост мекунем. профилмона ба таи ҳамун ришта карочи ҳамун 0 ба 0 мекунем. баъдан падвесҳоро сахт мекунем. шумо метавонед ҳам хеле ришта бикашем, баъдан потолок бизанед. касоне ки устоан вохчон медонанд ки чӣ хел мезананд, ё ки 3-4 бор кор кардагианд, медонанд худшон чӣ хел потолок бизананд. ин гапи ма ҳам одамои дахл дора бародаро ки нав кора сар кардагианд метавонанд ҳамин хел кунанд. метавонанд ришта бикашанд, баъдан профилҳоро сахт кунанд. инҷа стик омадагия профилҳоро мо лавша 1 сантиметр вори бридем, ҳардиша дурун якташа 1 сантиметр бридем, баъдан дигариша дурун ба дурун кунем, чтоб мишат накунад, хушрӯхов кунад. ҳар тарафиш сетаи самарези семишка зем конкретна биқапа, не ки стики профила ҳама вақт пастараса кунем дӯстон. дар қарибӣ ҳамин рави чӯб бимонем, бо беҳтарин мешавад. ина ҳозир мо профилҳомона уже давондем, профилҳо тайёр шудаг. бояд гипс сахт кунем. профилҳо ҳама тайёрай. площадкаи профил погиза тайёрай. профилҳо задагия байнои профил 40 сантиметрия, ҳамаш 40 сантиметрия. айтанаи девол исна направляющий задем, на профил задем, ба ӯ хотире ки гирди ӯ фигура меояд. фигураи мо ҳам 40 сантиметрия паҳмиш, ба ҳамин хотир устунша на направляющий зем, на профил. профилҳоро ҳам даже дар танаи деволам нарасондагием, 40 сантиметри зазор мондагием. баъдан уш фигура омада гӯша отдельно апишка мешавад, дар дигар уровни апишка мешавад. ва иҷаи веранда перегородка меояд, барои калидора перегородка мезанем. гипсакардон хати алишни перегородка баъдан ҷудош мекунем. калидор отдельно, инаи веранд отдельно меояд дӯстон. ушам навор мекунем, иншоалло пешкаши шумо мегардонам. ва ина гипси сахткуниро сар кардем. якум гипса сахт кардесем дӯстон. баъд ҳамин гипса растшот бигирем дӯстон. ҳамун одамое ки нав потолок мезананд, ё ки нав ҳамин корро сар кардаям, мехоҳанд ба худшона бизананд, ягон ҷо закас не, худшон мехоҳанд ёд бигиранд ба худшона бизананд. ҳама вақт як 20 бимонем, баъдан профил бизанем. профила ҳамин растшоти бигирем ки дар ҳамин гипс дар байнишда наёяд, гипс дар байни профил биёяд. мақсад стик битаи пара дар ӯ пара сахт карда битонем. бисёриҳо занг задагӣ, даже нависондагианд дар ватсап занг задагианд ки мо стика тоғрӣ нагирифт, стик дар профила бар ба бар задем. вақти стик тоғрӣ нагирад, дар профила бар ба бар бизанӣ,
در رستخوری پروفیل کمترک زیادترک میشه و به همین خاطر رستشویی بگیرین هم گیپستون بین پروفیل در بغالتا با بهترین میویا چلی اگر پرتاین چورم پروفیلتون یک 20 استیکی گیپس میشه میتونین خیلی استیک بتین خیلی موزدگی هم خیلی استیک بتین هر کارنا سختش کنین بعد برادرها همه وقت استیکا شاف بمونین گده سانتیمتر وری نیم سانتیمتر یا 1 سانتیمتر شاف بمونین بعدم فوگنو سکه زدین دیگه نمیکفه استیکیشمو بسیاری پاتالوکا بسیاری آدمو زنگ میزنن که پاتالوکامو کافیدای بعد چی خاطر همین کافیدای و چی کارش کنیم چی خیلیش کنیم اصلا سکه دیگه بزنیم مقصدش پاکلوف کش کنیم چی خیل میویا با ای خاطر این همی استیک ده شاف نامتی با همین خاطر بسیاری پاتالوکا میکفه خطا ترش نمیشه و شاف بودی با بهترین میویا وقتی شاف دادی فوگن زدی قطی سیتکه مالیارنی سیتکه قطی میکفش دیگه واپشه نمیکفه خشرو میویا مقصد سرب میویا و دوستان در همینجا 94 دونه گیپس سخت کردگیم 6 دونه گیپس رستخوری شدگی در این ویرانتیمو این ویرانت پامیش 3 مترای بالاندیش پامیش 3 مترای درازیش 4 چیلای 6 دونه گیپس رفتگ در همین ویران آبش 6 دونه گیپس رستخوری شدگی در فیگورش قطی دوره چیلکای گیردوانه همه 6 دونه رفتگی 4 چیلنه 4 سیای درازی ویران 4 چیلنه 4 سیای هر اینجا در ارشنی پرگارود کمیه بعدان هزینه یکم سلویا زدیم پاگوزه تمام کنیم گیپس کردن یکم سلویش تیاره نوبتی گیردوانه را چیلکاش برآوردن موندگیه بعدم بینی همی پاتالوکا فیگورای بینش موندگیه و کروگ زدیم یکم سلوی تیاره هزی لولوی همی گیپس دا پروفیل میپرتویم برای چیلکا اینا بردارن اینجا پروفیل با نیمی چختیش مونده سیم بعضی آدما ناپراولایش میزنن بعدا ناپراولایش را پویاچا میتن میفرورن باید ناپراولایش گای ته میزنن بعد پروفیل سخت میکنن که زینه وری بگیم هم میشود توجیکیش بگیرم که رنگ زینه وری تورده ناپراولایش میزنن پویاچا میزنن با ای تاش با ناپراولایش میزنن فیگورا را میفرورن اگر 20 ترک بفروری او خیلی کنی میشه پروفیل با نیم خویش یا ناپراولایش را بزنی بعدا اورونی را پسر بتی جمعو 6 سانتیمتر اورونی دادگیم با همین خاطر همین پروفیل خود 6 سانتیمتره پروفیل با نیم چختیش یک دونه و کروگ همین پاتالوگ دام خیلی میزنیم و کروگ شان هم خیلی پروفیل میزنیم بعد پروفیل زدن میتونیم اورونی همون پروفیل خطی با ناپراولایشی بزنیم و بعدا چیلکو را بزنیم اینجا ما دوره ده سون عزیز 5 دونه خیلی پروفیل زدیم هر جا دوره مون کشیدگی تیاره 5 دونه پروفیل با او خاطر زدیم که ای تست راخوف کموندگیم ای در بالای چیلک نه اول رستشو چه گرفتگیم بعدا زدیم یا در بالای چیلکو وابشه اومدگی نیست یا تا در تایگی پس دیل نه اورونی قطعی مقصد دیل نه سراخوف که پارتفتگی برای دوره را و همین خاطر ما یک پروفیل خواه زدیم دیم پروفیل در درونش دوختیم و باروش سماری سیمیشکا زدیم موزی 4 تا زدیم یا تایگه ایو گلدمی یا 5 تا همین دوره را در تنه همی میبرداریم در تنه همی سخت میکنیم با خاطر که دیم اورونی میویا با همین خاطر ما پروفیل زدیم گیردی همی دا با نپرا هیچ میزنیم لینتا تا میخوردیم اورونی یکم اورونی همی یکم سلوی گیپسی زدگی میشه دیم اورونیش دوره میویا اینا برادرها چیلکو را سر کم زدن شد و نیمی چیلک ازیم اینا هم قدر دیگهش موندگیه کم تا تلفون زیرت نداشت به خاطر به زیرتی نتونستم که کامera کنم هر جا کامera کردم انشالله که شما هم میفهمین نه پاتالوگ مترد زدن همشه انشالله میفهمین وقتونه یگان چی هم یاد میگیرین همینجا یک دونه دیگه بزنین در وقتش طورو میشه و این اینجا در ناپراولایشی زدیستیم در لولوی گیپس و کروگ ناپراولایش را با نیم خویش میزنیم ای تست هم عرض خیلی سختش میکنیم بعدا 4 سانتیمتر گیپس میبریم تنه هم ناپراولایش را و کروگ میزنیم 4 سانتیمتر وقتی بریدین 3 سانتیمتر دیگه بالوش زازور مونده میته همون زازور دودگی قطعی روشنی لینتا بیرن میبرویه ناپراولایش با نیم برکیش نیمو با نیم پشتی همو ناپراولایش خویش بالوی گیپس را بمونین بعدا میتونین
айтар самарез қати бизанем, болош как латок бори ҳуи бимона штоби лентара дуруни амуда партоен рӯшанӣ бита. Ина дӯстон мо даврамона баридем дар замин галагеношо туғрӣ кардем, 6 дона галаген меояд. Дар замин ҷӯбаҷӯш кардем, баридем, ҷӯшона мондем, баъдан вардоштемш. Ин самарезиш задистем. Самарез задистем даврара дар танаи профилое ки айтар партофтагӣ будам, дар танаи аму самарезиш задистем ҳамаша як лав. Вақте айтар туғрӣ гирифтӣ, растшод гирифтӣ, партофтӣ профила, баъд якм слои гипси задагӣ дар болошам як профили дига мезанӣ, дурун ба дурун мекунӣ, бароша сахт мекунӣ. баъдан метавонӣ хел давра ё ки гил чизе ки боша онро партоӣ сириб меояд. инҷа ина уголокши задистем. аршини уголок 4 сантиметра гипс бридем, гипсшам задагем, гипс задана камера кардагӣ нестм дӯстон, ба хотири хаяка ҳамаи кор ба ёд намемонад. камера ки не ки ҳар ҷо камера кардагием, ҳам видео дароз намешавад, ҳам хел ҳар ҷо камера кардагӣ ба маънитарак мешавад. иншалло ки ҳама тамошо мекунаш ва усто будагиш вақтчам мефаҳма. одамое ки нав тамошо кардесен ё ки мехоҳен нав хеле кор кунен, фигура бизанен, нав кора сар карданӣ бошен, метавонен занг бизанен. номеромон дар охири видео мондагиай. бо советам метем нашоти ремонт чӣ хел кунен ё ки ҷо сар кунен, ки ҷоиша нафаҳмиден, метавонен занг бизанен. ва касоне ки мехоҳанд ремонт кунанд, номеро дар экран дар охири видео мемонмш, метавонен дар ҳамон номеро занг бизанен. нашоти нарх наво бо чақчақ мекунем дӯстон. ва ҳамун дастгирро фаромӯш накунен. дастгири шумо пешравии мо дӯстони азиз. чанд қадар дастгири шумо кунен, мо ҳам қадар видеои нави дар нав пешкаши шумо мегардонем. ва дӯстон ина давраи мо берунша уголоки аршин задем, тамом кардем. ҳозир дурунша сар кардесем, дуруншам уголок мезанем. ҳар ҷо уголока ба самарез маҳкам мекунем, баъдан фугениш мезанем. гирди даврара ё гирди арка ҳам хеле мезанӣ. аввал самарезиш мезанӣ, баъдан фугениш мезанӣ. агар бугӯӣ гирди наи чоркунҷаи чира карочи бассейн боша ё ягон фигурае ки гирдванаш чоркунҷаи ростак угли рост дошта боша, метавонӣ фуген ҳар ҷо мони мазид кунӣ, баъдан уголока бизанӣ, рост кунӣ без самарез. не ки самарез қати бизанем, боз сирбтари ба қувваттарак меояд, беҳтарин меояд. ҳар ҷо самарезиш партоен. дӯстони азиз, ина паталоки мо покиза тайёр шид. паталока мо задем. дар паталок 4 дона галаген рафтагиай, 6 дона гипс рафтагиай, 28 дона профил рафтагиай дӯстон, 12 дона направляющий рафтагиай, як пачка самарези смичка рафтай, 2 пачка самарези падгипс рафтагиай, як пачка самарези паддеремни рафтагиай ва где-то 500 грамм ним киловори чопик рафтагиай ва кругами ним кило чопик рафтагиай дӯстон ва 15 метр сим рафтагиай. 15 та сими алимити 2.5 барои галагено рафтагиай. 15 метр. 2 метр сим барои лентара рафтагиай. лентае ки дуруни даврада меояд, намеда 2 метр сим рафтагиай дӯстон. ва касоне ки мехоҳанд ремонт кунанд, дӯстон номеро болои экран дорем, метавонед занг бизанед ва агар имкониятиш боша видеои моро дар имо ё ватсаптон поделиться кунед, бо беҳтарин мешавад дӯстон. ва ҳамун масъалаи лайка бинен ягон удараша тая бигирениш бо беҳтарин мешавад, чунки просмотрои мо камтар ғалтидагиай дӯстон як дастгирӣ кунед ҳама каса бо беҳтарин мешавад. ва касоне ки дар канали мо меҳмонем, боз як бори дига метавонед дар омода обуна шавед, аз навигариҳои мо бохабар бошед. ва паноҳи ҳаматон ба худо дӯстони азиз, то навбарои ояндара. худованд нигаҳбонатон.